Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da instalirate mod u Minecraft bez download i bez updata. Kao prvo trebate da uđete na stranicu SkyDoes, evo je ovde, i bit će mu u deskripciji link. Samo da se otvori i ovde će vam se pokazati svi mogući modovi. Ovde možete da kucate koji ćete mod, ja ću sad, evo na primjer u broj 3. Evo, pokazat ću vam, na primjer, kako se skida, evo, što ne bi, ovaj DecoCraft, na primjer. Evo, sad neću da viram da vam ne bude dosadno. I da, snimat ćemo još puno modova, pokazivat ću vam razne modove i kad budem stavio link da se pokaže, vi ćete se pojaviti ovde i jednostavno odete. Sada, kako instalirati mod? Ovdje ćemo pisati download i vi ćete ići na download.here.exe. Vi odete na to i onda će vas prebaciti na reklame, možda i neće, ali evo mene hoće. Onda piše molim vas sačekate. Onda idete na preskoči reklamu ili skip pad. Onda će vam se ovdje pojaviti ovo. Sada, vi ćete ovako smanjiti prozor. I jednostavno sačekat ćete. I da, vrlo važno, što sam zaboravio, mora da ima ovo mod installing option. I ako to ima, onda možete da ga instalirate. Ako nema, bolje da ga ne instalirate, ili pošto nećete moći da ga izbrišete. Osim da instalirate Minecraft, to vam je jedini način. Onda sad ga prebacite na desktop. Evo ovdje, na primjer. I sad uđete u njega, pokrenili run i onda ovdje će vam pisati ovako, vi kliknete na install mod, onda da, ne, malo ćete sačekati, evo ovo da vam se do kraja učita, ovo ovdje, evo uskoro će, to će brzo da bude, evo, i ovdje u redu, mod vam je instaliran, hvala vam što ste gledali, lajkujte, šerujte i subscribe. To je to.